Assalamu alaikum Jamat. Hormatly YouTube görüşler. Bugün 2 iyun 2023 yıl. O ekrandagi iki urg'achi to'qlar sotiladi dostlar. Так, o berki turgan pol afganka. Bu 5 aylık, narqısı 7 aylık. Ekөө тең urg'achi to'qlar. Ekөө тең liniyasi бар deydi dostlar. Ekrandagi nomerге çalasыздар. Так, bular бағасына келсек, ekөө 55 миң сом екен. Кеми бар дейді. Қарабалтада тұрады, жүйде. Достар, только лайкты басып қолдап кетеміз.